Primeiro-Ministro suministra saúde a serviços mútuo com Malásia, onde capacita profissional de saúde Sira, no halo pesquisa com a Moras Oi e Relaran. E a terça semana, né, Ministra da Saúde, Elia dos Reis Amaral, acompanha embaixador Malásia em Timor-Leste, no representante do hospital privado e a Malásia, onde é normal o primeiro-ministro Kaira Lassana Guzmão. E encontro, né, se governo o ministro da Saúde e do serviço mútuo com Malásia, onde foi capacitação para profissional de saúde Sira e a Relaran, no halo pesquisa e da Conaba Moras Oi e a Relaran, né, continua a aumentar. Sua Excelência Primeiro-Ministro, né, maka o grupo Homos Embaixador Malaysia e Timor-Leste, o grupo IHSAs, o grupo hospital composto de hospital mais do que 18, e Malaysia, durante halo colaboração, com memorando de entendimento, então pode ser a companhia, ia manda pacientes ia Malaysia nerasi. Então, ia suruh mutirnemos, Excelência Primeiro-Ministro real sakata, kita precisa halo mos unsa halo capacitação para ia ter profissional de saúde sira liliba hasa conhecimento e mos hadiamos ba ia capacidade na bema ia Timor-Leste e no mos Excelência Primeiro-Ministro lá takata função ba ia parte hutu liliba ia parte Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, liliba parte Ministério da Saúde ni atu ia research ka unsa penelitian ida para atu hareba implicação ba mora senabe maka mais cada lorong mais barak litan então implicação mora serne itu se halo research ida para atu identifica kata dehang sama-sama ka cada lorong implicação morasnya aumenta ba bebê ini é uma preocupação primeiro-ministro nya e nomos ia concordância kata se hamutu ko equipa IHH ni memang kusinação Malaysia atu hareba situação serbe maka ohi primeiro-ministro Thomas atu halo ia nação Timor-Leste. Nemos diplomata Malásia e Timor-Leste ateten lihusi soromutu nemos bele consolida cooperação atunune bela per Timor-Leste onde melhora liutan setor saúde. Perjumpaan hari ini dengan yang terhormat Bapak Perdana Menteri, saya membawa delegasi dari Malaysia dari IHH Healthcare yang merupakan kumpulan perubatan yang antara yang terbesar di Malaysia, mana sudah ada hubungan kerja antara Timor-Leste dengan IHH ini. Sekarang ini kita hendak menambah lagi nilai value add kepada kerjasama ini dengan menekankan peri pentingnya penyelidikan research ya. Karena di samping kita membantu merawat kes-kes pesakit dari Timor-Leste, kita juga hendak menambahkan nilai dengan cuba kita membuat sedikit kajian kenapa terdapat kes-kes tertentu di kawasan-kawasan tertentu, adakah sebabnya kerana sebab-sebab tertentu dan sebagainya. Dan justru itu atas permintaan yang terhormat Bapak Perdana Menteri, IHH akan meneroka peluang untuk bekerjasama dalam research ini dan dalam proses sekarang ini untuk meneliti satu MOU untuk meletakkan kerjasama ini pada satu asas yang lebih official atau rasmi. Durante Timor-Leste no Malásia serviço mútuo que se torcira hanesan saúde e educação no mos áreas ser selutan. Aderts menos bem-vindos menos GMN.